Soceng Thenta konstituensi Hawaralong ingdeng keblapen ingdeng hinia sadlang ki unduna tuma phan karjopon. Chokihola Sarihutiasor Sontilo Rengma Kerala long aihiring tangrak pen kacingkoy. Karbi Student Union atumpen HSLC lapen HS sadlang ki unduna tuma phan karjopon. Terang kang ther LP School Gunut Sabalong Grade A ang thekelong pon ajok pherang kepen kahumridang. Soceng Thenta konstituensi Kaparlo Thedong polling station ang kangalong local committee ay hinpen cepatir piponsi Thedong English LP School along ingdeng keblapen ingdeng krihinia sadlang along kiunduna tumaphan karcho pedapon bangso karcho amelong HSLC asadlang along kiundun bangkre gethom lapen HS asadlang along kiundun atum bangkre gethom lapen pangrum petpen bang ingkoira trok atumaphan archo pondo laso along aligiaman pen karchetong dun Soceng Thenta konstituensi BLCC chairman Kamsing Be Thanbang Robinson Hanse Thanbang Sarmen Hanse Rongsar Anparta Rat Asai Klembang atum chetong dunpen ing samjin pen me pachunpon News Text Report Malong News Rong Higher Secondary Divian ke First Divian nang litum hawar long la puso nang lito hanang karcho pon la so puthak pilo pupo kopia keru pipo San Kajo Pantek. Lapen adun thu bangke ladak isi metric lapen higher secondary ke pas atu maphan lang litum karchu program ke bipon karchu ajai me ke bipon lapan ke cepeduk pon ke theklong por dak program committee atu maphan jadi churu parpik no lapen ning thilo ke bang jilangan ning kanan setambe lapusona thaksi lapusona program bipon tu siang tu si pangdang pon po se ning thelo lapen te ako ladak penili kachuni rikang tunga bangke pini ladak metric lapen higher secondary ke pas tang penangan bong mumar atum do metric pen bangkre thom lapen higher secondary pen bangkre thom kadoi bang kwara trok do labang suing long hawara long aprang pen langdam lo pulutang te peneng henlo metric lapen higher secondary ke pas ke ong ne Sining thilo alang litum pena joksi labang so hawar ansu se paching thur bon po se niling thilo lapen non alang litum thedung lapen texer nang plangsi mo labang so hawar ko paching thur bon tu thek po se ni ke pas mi higher secondary lapen metric ke pas to phan ning the pon lo aprang pen langram tarliblo pulutang te pining si aphai bang ke LC le punon lapen ke HS le punon pining si aphai bang ke ohu chop se thekon no ni kiwang jilang ari soi jang tom phan pilo popula da hawaram kiwang jilang ari soi jang phan ni tum ke mat hapon bang ke la helo jasmet ke lo charle na thu ke paprang pon je phan ni tum thur pon po pusini tum mat halo lada ka rat pen lapen por sitame ni tum la song si la pusona jai mek sitame ni tum mo aphi sitame ni tum ako hang kon thubom ji pusini tum chi sige Lakhain ko rapon nilibemisi konstituensi Kaparlo Chokihola Sarihutiasor inut Sontilo Rengma pu Kerala long sai kachong dadam along arni kang sama por sai judet pen kulat kedam pen puthot room kachewang hut skuti pen ahiring tangrak kachingkoi pusinili tumaphan bir tanang pale son sialang li Chokihola Sarihuti Manorengma rongsor arta ningkan krener ke pusi pachini pondola pen asar buramen Ransilo Rengma non-mat alangli kedobom lake Kerala Kalpeta Wayanad district pusi pachinipon labangso kachingkoya hut tong sekot pen dorapet jirpo atum cherap chetudunsi Kerala Qatar Wayanad hospital private along pon bonta tangka ke dorde kadure jok puthot gop medical college along si chewanthi nangkoklo Sontilo Rengma kemeji angthek thangnat kabedera jok puthot methang arong methang hem kachewan thujia phan si chisik ponlo bontanon kachewan jia phan kematha kisung angdengsi dokoklo lasi karbiang lo termos council CM Dr Tuliram rong hanglapen MLA Dr Numol Mumin Nilip MSc Pubitro rong pilapen karbiang lo termos council nominated MSc Pheng Binga Rengma tomaphan sitame kisung along pen nang pajok dun vek thapusi chuning ripon lapen komatne aning keme pen
Rabdon Jening Hang Lipute Labang Swalong Humri Ignon account number 391442411172 IFSC SBIN 000152289 Choki Hola Penamerson Terang ng Kilo Birta Malong News. Duarbaguri constituency kaparlo Daithor Muniram Langne Uditiram Hulalong Busignify Cap Arni Karbi Student Union Atumpen Chapatri Piponsi HSL Silapen HS Asadna Kiun Donatuma Pan Karcho Ame Pedopon Sonsi Aluhi Sarpo Manpen Richard Togbi Education EM Manpeng Aluhi Assistant Professor Dr. Bamon Kiri Rongpi Sar Kiri Timong Advocate Thompson Rongpi KSA Mepu Lamding Road Sarim Togbi Mepu KSU CEC Dhuniram Terang Secretary KSA Inglong Tho Ramsa Ahmed Daithor OC Lapen Anparta Manpeng Kedo Kethekring Cetong Dun Laso Penapi Dolamara Branch KSA Lamding Road Atumpen Chepati Piponsi Dolamara Hitiadung Open Stage Salong Sitame Sadlang Kiun Donatumapan Karcho Ponasai Deng Pontu Alhi Sarpo Manpen Kachetong Dun Richard Togbi EM Pen Kejai Ponatenke Kedam Tanga Sengkan Pen Langdam Lote Pininga Sengkan HSL Silapen HSL Sadlang Kiun Dona 5 Bat Chelopusi Pachenipon Lapen Habararat Mate Guardian Parents Atumpen Quality Education Kipadoponan Jipualong KSA Atum Sitame Kacepaduk Lapen Ardi Kipidun Lo Kethek Nang Jipuajo Cerok Tok Ame Penang Amdeng Pon Sojok Sadlang Kiun Dun Aphan Mate Percentage Ta Keme Kelong Lopusi Jongpon Alang Litumapan Choro Pipa Jerpon News Text Report Malong News Along Miram Lange Tram Hololo KSU Daithor Branch Pen Patis Pon Sustain Truck Team Dengan Tumapan Station Ini Panci Biasa Substansi Tunggu Anke Daithor dan Daihuriya Umbong Andela dan another program dolang Dolamara Park Labang Kenon Koda Station program bagi hidup lo. Dake all total 158 student dan HSLC bang 120 student treatment class. First division 47 those, second division 68, lapan third division lapok. So all total bang HSLC lapan higher secondary 158 student class. Therefore dari awal. Sini ngaruh ulang. Lokacali apa? Itu ansusai baprang dia pandang body naik itu nanti jadi education quality pan education reformation akan ke claim dan vision 2025 apa vision 2025 itu cutting on to dunia menghan CM kajian hasil alang ni abang kemana lo tunggu dok ni kami pacu guna Piningan ke itu HSLC kami kepas percentage dalam ni senang dulu 75% ke dulu jining ke 49% lah sampai within 1 year ini IM satu pining kan awareness ke ban school visit pen penang ke claim pon itu team pen ke claim pon education officer dong ke claim pon ka success pon kita ekonomi lah kasi dulu sino ke ban di angmong nili kai pin ban ke han undai thora barang mong sa pinangan kisum ke boy do tamilan mong sami people tu pansa ni ketun di bang sumara tu apan kapolki apan encouragement ba tapen ke chuta pi dunta draft ke chupen tenglo or ke chupen tenglo mane chipe chiri chedam de pin kali kilo bises kita pinanga teacher dum ke chedam de la pen ai bong itu long report ang report atumi hatami ambilong isiak kona du nura contractual teacher lo headmaster lo alang li chedam de pen ajok pini support notice pen alang li pan support notice pen itu report kilongan na tengben badan ni itu support notice la pen suspension na pino la pen pi help tu ko ati LP school ke foundation mo di bala so foundation ba listen nang la pen penangan la din long do ni tumolong ke sundo jate je son hadak itu
pilo ko to war kidam uni edim dadu asona dim long ta tekpongong apen ido at kaya we quarter ngawi la pen jok penanga nakisi la bani ahokala kasi teacher se sabi jang akesa ba consider ko jang dim long ban ke school lo man arong masi student awi penanga dim long giro son school student arong lo masi don't drop silong kami school la hingi kimta mangge student awi penanga som do penanga nang lo lo selain sami itu non lang pon bom Nanti soalnya masih unitnya suli bom loh. Ismana sekolah makan dikit. Obviously itu teacher masuk sekolah itu. Soceng konstituensi ke Parlo, Ward number 2 Ujandongka Terangkang Ther RP School Pen, Gunutso Balong Grade A Angthe Kachepalong Dunajok, Ferangkia Bitung Utum Kahumridam. Lason Sikedam Tang Ningkan Hinia Prangke, Gunutso Batsat Langalong Grade Silapen Grade D Lapuson Si Kelong Ponpon. Bontanon Ningkan Hiniang Bongke, Grade A Angthek Si Long Dun Lopusi, School Headmaster Pen Thanang Pachinipon. Lapen Bangso School Along, Bench Dex Hai Hui Akenang Sot Lang. Lapen Karen Kitchen Room Ta Avilang Lasi Prabjin Pen Nang Pajir Ponvek Thapusi Karbiang Autonomous Council Lapen SSA Atumaphan Tame Headmaster Serlong Kiterang Pen Kachoning Ri Pedapon. Bangso School Along Kadu Kawe Lo Charlia Somar Bang Chokner Keba Phaido Lapen Nonamat Ke Lo Than Bang Bahini Bet Lang Pusi Pachinipon Arona Teng Pulote Inuda Than Bang Pen Lo Charlia Somar Bang Thong Kebet Jibon Tanon Ke Laan Suseda Rajok Bang Suade Malong Puthot Inuda Than Bang Nangki Pitujia Phantame Headmaster Ahin Pen Karbiang Autonomous Council Aphan Chuning Ripontu Hamren Peros Tomitinang Kelo Berta Malong News Gunut sob bang pining bang si gelong luniklo. Lapen tuning ta lasi ningkan hini bang lo laso prang bang B pen si gelong. Oh upgrade lo pusi ini tumbang cuma thalo. Total students 85 do. Pining enrollment bang budget lo tuning pen ke pining bang 85 do lo. Facility ahin bangke ahopet than pore dak bangke hamren town area si purilo amasi school building pine bangke longoi lo non het school building akimi long lahai bang mote room pine bangke nona matke kasik saga belo athema new building ta longlo amat esonsoni bang ili kachuning rikang tung arleng thetuman stame kitchen bang specially kenang sot lo athema ni litum school pene methang kitchen avia joine ICDS ahem sidona matke use hoy lasi hala ICDS ahem ta ani bang amade use long le report lasi kitchen set bang le kitchen ahem le nang pisonte la bang me parji la pen desk bench bang ta requirement ni litum kenang sot athema student bat olo la pen non ke annual grant bostame suri cap ba suring kene Krihinian si teklong lasi la anpen bangke ningkani siphan padoron pusili tum kache teklong lasi jong si council hen pen punoi mate SSA hen pen same desk bench bangta nang pali pusonte osomar tum handa messenger pusinili kamat hadam boundary wall bangke nona matke nangkeli jipu alam bang longdu no athema election nangkeli lo election afrang la polling session ka puri schoolan ke boundary wall ke nang piat pu pusi engineer sar bang nang pu lasi boundary wall bang mo thik luang bong kelong ji pusi ang thekache theklong current facility alam bang pudam pura daga wiring pini bang ta patang ler lo sitame la tebok te rayarong rong thom kopia joini lo ne current ka vening kane thom baglo lasi non ka phang okapor bang ke osomar tumang laso current ka veya jok kasik sak thep pik kosi ka thegam long lasi laso current phanta council asor pen dame mate SSA pen puno department hin pen stame current na veda tapine solar ason pine lason le nang pi posonte sab meche ji posi nili amat hadam athema fan puno pine nedani litum ka fitting lo sitame current abang aveda tamat sabso kasik sak chet son theglong ikloi teacher abang ke nona matini litum bahini sido ene arona teng plote 1:30 plote dake kenang sot ke non inut nang bang thom si dunang ji arona teng plote lasi non het tet exam dolo pot la result pide dot inut bag loan po busi ning thedun loi Duaramla konstituensi ka Parlo Sanghon PS Kongkadarong arar tum non buta towar kemisen celeng dunong lelang
Lakai si Dwaramla konstituensi angkang Sanghon Pias Kongkadarong non puan tawar mesen kijon alang mesen lapen Mary hing pusitame le dam de pinlang son si kedam tang election apora hut sitame tawar pen cenglok akenang sodason an ki pijia phan cecak tekang lo lapen puthot pin pura lota pi pajer dam lo laso pena phi tawar kasemar dam jia phan tame survey pedopon lo bonstame piniar nianta labang so tawar ke claim pon asai heglong lelang pusi Herangkia tum kahumri damahut rongarat tumpen ninjepon. Lasikar bianglo Tonomas Council Siam Dr. Tuliram Rong Hanglapen Lokal Iam Proba Condro Taro Alang Litumapan Prab Jimpen Tawar nang selam pipon serang nangji Lapen jong si tawar nang selam pi hekser pulote Kewang jilang apora hursi tame alang litumalong si Dodun kipji pusi hadagarada tumpen ninjepon lapen chuning ripon Bot halang sopen korsing teron nang kelo birta Malong News. Tenor mandir tunke konsep में लोगों ने बांके हेरे ला पंडित डांगले ला है तो ला है तुम रार तुमके निंदो का दिया लो मैंने किसून ला पेन के बारला निंकें पर थे ना तुम गला तोवा के नंग चोर लो तो ना मात के लिए तुम बांके निंग धांग है तेरा सोन लो ये तोवा रा बांग के नंग चोर लो पिनी पेन्ना कि पदु को तुम लो पिदे गए लो कांग्रेस सरकार तो पदु लो बीपी सरकार पदु लो सरकार वाले पदु तुम पिनी तुम बांके सेता नो मात के तुम दाके ni tung kongkarong Sanghon pu sekolah men bangke mana kongkarong pu bangke rong amen lo masa da bangke rong behega porone ati go pi porone ada daksi men di pulisantar lo setabang na rablang no make ke tongune ni pene ase mado sokar me non ke doko sokar me ni tung bangke non masa na naura nang pona payana potuara bangke maduta ke dogadam la penke kisu neta do pik kilak lengta do la penke chulun yan do itung kedam do towar kenang chora mate atau non mani itung nang chora kera towar bang non wat pinipina napa chuna po paya se chungiri dulan ni bangke ante dang ditum la towar bedat pen kesu ke un ego kunaran long ditum chepon pon ni to ma je pona bangke boy thalang so no hola am sui so je pona nang lo boy thalang su bela dak an ni ko an ka hilu diju ke hello mane ni lige pan pang thek thek der ho eta hilu wing lo ni tum gari churi ap sata suri thom lang kok po Ante nali tum la keso ki un homoy gari bangun edet homoy son ke nali tum ko son pense ke pon ponang la ni tum ke ba pon lo ha to borwan he ma pu profesor to barong pulo kol bari pul he ni tum che ba pon ang kopo pa velo sorro ke supu no la pen supin so ke supu no ya ke supu no un ebdang ni tum ke ki hor pon ang kopo ki hor pon le ni tum ke tante la bang sorong long ko tebok terai la puson farmasi la son medical la son da ve ante la hiro pen sub center la puson nang bibi la puson doma la sa ta ve no mani to maran arung ke ya ta ve ante la mirihing abang mirihing ta aprang abang lo he amat nang sar bhe lo jal nang hing hing lang lang lo inge no ma ke bang shop check lo tante la bang sorong long don ko ando long litum rong itu mano bang ke don kre power la don ko power lang di mane dam jab lo aprang don thong kep do ama se hala kering aling me to muni tong ke ma se kar lab lo ante la dak polling center rong ko anpen se dak rong ser kepen lo na ke jog aro mena bang ke dak ke sanghon kong ka rong pulo ahom buroi ta pulo chupilok tala lo lai kang wai terang arong song terang rong pu apen hala hiri hansarong kya barong tok biarong kruarong pasirong sirke daglos polling center basta mi polling center set anta kacilenga tawar ba long thok pera anta vela asila soputak nang nito mo penta pulo la se non la dak la se mit pet dak local em prabhat taro sarvan nang ni sodak pen chuningri kosin asini ke chuningri le he setarona tumbang se kuran thoki milo na churulo pachinia phara to mesen lo asinon la sar prabhataro ye malong se tum nona mat alang tumbang le po apot aru foto yo rap udang ni tum ta se chabun po se chuningri le tante nang ditum gla ke dam tang apor hunang ditum la tuwarang pinaing pu la pu tok jira lopen ka pijir dam la puson la son do la prang prang ke lem ul ni to ata bang we tuwar la pu la alu piam seta alu piam seta la sar bhe tu se da yo la pan lo bang ke dam tang apor la puson nang sar bhe lo masih nang time ke der kam ke ba chu be ni pinin do ka sar saram li he atu bang velo mati na sar bhe lang lang po bang ba titi tu thurum hol to ma tha mi lo di la bang the tumra chung thurum mo nang lo asini to bang ke nora bang mek thek lok na puju ni ning sam ni lo aro rap rap mo ni to bang ke to war so na bang no na ma ase
Noang sa ciri bang sokar me nang rabu dah itu ana sa sapur pun ona bangke. Ada itu nerila. Nilibalong child marriage lapen child labor puthak chirok togmei kedengpon. Lakhain ko rapon Nilib MSc consultancy kaparlo. Chuki hola English school along child marriage puthak Karbianglong administration atumpen chepatri piponsi chirok togmei pamanpon. Lasonsi Chuki hola open stage along setame. On early child marriage kam child labor pu athepi and ponsi Nilib Swarlo Chingtho rasong lapen Karbianglong Women Justice Forum atumpen chepatri piponsi chirok togmei pamanpon. Labang suami porpai kresi malompen pangceng ponsi kacarli somaratuma phan arta kawepen penan kido pisoken aron PCMA 2006 Act Section 9, 10, 11 aputhak klardak pen than pachinipon mealong Karbianglong adisi Modhumita Bhagawati pen chenglok ongdung hamphang song NGO lapen thanbang tum chetong donsi mesen pen me pamanpon Chuki hola pen nawer sontarang nakelo birta Malong News Tang sa nilitum so early marriage pen child labor aputhak nilitum awareness campaign nambom lo pinian ke longke troxian aporang lelo adim mane cetang lo kasi pini boy pits tamne nitum dak nilip solo song la pen Karbianglong Women Justice Forum hoy atum pen organize si dak long trok school nilitum dak student atum phan hang pon lo athe la bang so early marriage la pen child labor aputhak bangke kacini abang putin same akenang sor posi itung Karbianglong mate itung Karbiak hei atum same abang so kisung long bang purunde de nangji apen pojok thonai po aputhak posini tung bangke along pen along school long same rong pen same ngangbura la pen rong asar atum pen same tum cingki pon bom la pen aso program bangke aton si pon bom lo pen than pon bom lo kopi posi than pon ko pulo te alam te bangala hello Kidam tang aningkan same pinang an 2006 pen kela so ek bang kerang dolo same muni de tu mani mathap rang pena job si tuning he lom mate kidam tang chiklo lom same asam sarkar pen same raso pot pathai ko si pisa pinan kido dala pen piso enda tom han bang ne pon bom si hem kang sam beng pon bom la pen la child labor mate ata ka we so martom la bang hem su bidun po kiti bang tar la pen imbo chok tang ho rep dat tang ho la son do pik la sila hai bang ingto nangji pu amen pen si penang ana tum ke aphan ke kinep pen beng ta dolo hem kang sam sila so bang ke elit tumalong aveden nangji aphai ong pik posi aphai pajum nangji po amen pen sini tumang ke la bang so program dam pon bom lo la sika do be Karbianglong rat pha sameni tumang suni bang ke la so kisung bang ke la bang ke tum RDP dun chat nangji athe aina long le ro ka phi la pen government pen pen da phi bang ke tung ka chipa jok sung prum asila bang so ka chipa jok on pamiji phan bang ke tum ka du ka vita me ar pudo itu masuk marapan api apu tum pen cenglok SGB la pen GB tum same la pen la sona taxi officers atum kapre ke thi ding mate teacher professor atum same la bang so bang ke apudo asi osomar pan bang ke itu make thi tum yong si la bang so alam bang e than pachi ni pute osomar tum same cheri pon the deji asi la bang so awareness program bang ke ni tum along same bi pon bom lo chokela da me long ni long same tum biat lo si pini wa phes same la dak long frog school paching room si la bang so program ni tum deng pon lo kasi pini la bangsa program long bangke DC en same nang cetong dun lo misen Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.